Naš dobri dragi Marko Kovs prije nekoliko dana je izbacio svoju video igru i zove se Kovs The Curse of Playing. Danas ćemo ju zaigrati i probati pa da vidimo što je to Marko Kovs skuhao. I evo nas, ovako izgleda main menu. I da, by the way, igram na mobitelu, pošto je logično mobilna igra. Tako da evo, nećemo više dužit, idemo započet. Ok, krećemo da vidimo. Padam, probudi se. O, vidi ovog. Dobrodošao u moj svijet, igraču. Ja sam YouTube algori. Genijalno, genijalno. Ok, uvod je bio zanimljiv. Vjerovatno vam u videu neću sve pokazat. Ako želite vidjeti, skinite igricu obavezno. Dostupna je i za Android i za iOS. I ako se ne varam, mislim da je na Google Playu u top 5. Tako da svaka čast. I da, čuo sam da su dosta rageali ljudi radi ove igrice. Znači, pretpostavljam da je ovo onda neka tipična rage igra kakve Marko Kovs voli. Ali dobro, evo idemo pokupiti ovo plavo. Ne znam ni šta je to. A, ok, sad izgleda počinje igra. Vidi ovo, znači imamo 3 dimenzije, Safir, Kristal i Mansion, vjerojatno. I vjerojatno svaki od njih ima, evo, 20 levela. Znači zadnji je neki boss, pretpostavljam, tako da, evo, idemo onda Safir, level 1. Skok, ok, dobro, evo tu imamo neku krunicu. Dobro, ovo je bilo easy. Razina završena. Ok, kupi novi skin u dućanu, igraj ponovno da dobiješ više. Dakle, izgleda da imamo preglede i pretplatnike. Ok, level 2 nalet. Dobro. I još jedna kruna i nešto plavo. Dobro, to je dash. Ok, ovo plavo što imamo je vjerojatno taj dash. Ok, nice, dobro. Ok, znači imamo i neke mehanike. To je dobro za znat, tako da evo, treći level. Ovo je sve easy, za sad ništa nije teško. Ok, kamo bi ja sad trebao, jel bi se ja trebao spustit? Op. Naughty. Ok, sad smo već došli do nečeg težega. Možda da se samo ovako malo spustim i onda... Eto, mislio si da neću proća. Idemo, easy. What? Komu sad idem, stari moj? A ovdje treba zalet. Ok, idemo, op. U prazninu. Ok, idemo sad. What? Ne, sad ćemo mi ovo provesti. Gle sad ovo. Opa. Di je sljedeća platforma? Ne usudim se skočiti. Šta ako je praznina? Daj, znaš šta, idemo ovako ispod. Oh! What? Ok, odbio sam se od nečeg. Dobro, nebitno. Izgleda da se mogu samo iskočiti. Ok, prošli smo. Razina završena. Ovo je level 4, ako se ne varam, buggy. Ne znam di je onaj YouTube algoritam nesto. Ali dobro, valjda ćemo ga vidjeti. Ali ne, fora je design. Sviđa mi se ovo što je pikselasto. I tako nekakav Super Mario stil. Već sam mislila. Šta ovdje imamo? 3 deša. I jao, ovo se već bojim. Ok, ovo bi trebao moći bez deša. Dobro. I jao, kako sad? Ne mogu skočiti tu gore. Nema šanse. Ne, znaš šta, idemo ovako, spustit ćemo se i iskoristit ćemo deš. Ok, nice. I sad možemo gore. Ok. Opa. Ok, krunicu imamo, nice. Ok, sad ovdje dešamo. I jao. Jel ovo moguće? Ok. Okupljena kruna. Idemo. Opet sam Ne, pa nije ovo rage igra. Ko je rekao da ovo rage igra? Ne znam kad sam bio opušteniji. I, ok. Prošli smo. Nice. Kutija. Ajde da vidimo kakva to kutija. Čekaj, ovo nije... Mislio sam da ovo je jumper. Ovo je nekakav button. Aha, vidim šta moramo. Moramo proći ovdje. I sad skočimo i bacimo ovu kutiju dolje na taj button. Ok, vjerojatno je palo na button. I sad se ovo otvorilo. Jel to bilo to? Vjerojatno, nisam sad pratio, ali mislim da je button otvorio neka vrata, tako da evo. Easy, ok, ovo je bilo easy. Tamo je bilo nešto, ček. Neki secreti. A da, vidiš da je ovdje. A to te ubije. Ok, uglavnom, da, ovo otvara vrata. Da, dobro sam ja to vidio. Tako da evo, idemo dolje, ali sad nećemo pokupiti ovo, već ćemo proći tamo. Oho, i opet... da, moramo krunu pokupiti. To je to, let's go. Vidio sam ja da je tamo neki secret. Ne možeš ti mene zavarat. Ok, ovdje moramo sad na timing. Dobro, let's go, easy. Op. Kako me sad ovo ubilo? Ok, da vidimo, znači čim prvi nestane. Znači ne tako. Ok, onda ćemo čekat da vidimo, znači... Sad. Yes, ok, nice. Dash, moramo se dashat preko ovog. I ok, idemo. Nice, idemo. Joj, ne. Kako bi ovo moglo napraviti neki live stream od ovog? Pokušavamo proći Markovu
igricu. Okej. Ajde, još samo jedan. Nice. Čekaj, nema nikakav checkpoint. Oh my god, please. Oh, ne. Moramo ovo pokupiti. Dobro je. Okej, ajde, please. Ovdje je bio kraj. O, nice. Hvala ti Bože. Ide gore, šta ide gore? Okej, ajmo mi ovdje tu. Ja bi morao ovdje. Opa. Dobro, šta ovo sad spustim? Čekaj, na koju stranu ja to trebam spustiti? Ovdje tu vjerojatno. Da, tu je ovaj button. Nisam ga ni vidio. Okej, idemo ponovno. Opa, tu. Ne. Kako sam ovo uspio? Okej, polako sad. Spustiti ovu kutiju dolje, dobro. I znači sad trebamo ići po ovome. Okej, easy. Oho, rekoh easy. Opet neka praznina, jao, ne. Okej, dobro, spustimo se. Idemo ponovno. Dakle, kažem, spustimo se. Okej, a šta, skakat ću sad svaki put. Ne zanima me više, oho. Šta je ovo? Je ovo jumper ili... Okej, je jumper, oho. Idemo tamo. Sad, kako da se vratim? Vjerojatno mogu tu, a? Ne! Okej. Kužim sad kako treba. Tako da nema problema. Oho. Ne, ali stvarno bi mogao live streamat ovo, live streamat tako dugo dok ne poludimo od ove igre. Okej, kruna uzeta. I sad skočimo. Dobro je. Ajde. O, stari moj. Koliko sam se preznojio. Matrix je stvaran. Aha. Okej. Aha, pa tu su ova vrata. Nisam ni skonto. Dobro, znači trebamo naći button. Vidi ovo. Ovo nisu pravi blokovi, okej. Znači moram skočiti na onaj drugi blok. Jel tako? Opa. Da, jer ovaj nije stvaran. I ti bi sad da ja skočim tamo da uzmem onu krunu, a? What? Ne mogu, a? Znaš šta, fučkaj krunu. Ovaj puta me nije briga za krunu. Ajme, pa ja niti ne znam kamo trebam. Vidi ti speedrunnera. Vidi ti ovo, okej. Kako ćemo sad to... Aha, čekaj. Idemo ovako. Moram se vratiti. Sad tu preko, okej. Spustimo ovo i stavimo tude. Tako, sad su se ona vrata definitivno otvorila. I čekaj, sad ćemo uzeti sve ove deševe koje možemo. Tako, sad imamo 3 komada. Pa tako ćemo pokupiti ovoga krunu. Ovako i... Nice, imamo ju. A šta, idem ja preko ovog? Za svaki slučaj da se dolje možda nešto ne bi pojavilo, neki šilci ili nešto. Nemamo bez veze toliko dešava, 100%. Stari moj, ne vjerujem u ovoj igri, pokretne platforme. Aj čekaj, prije nego što nastavimo, da vidim ja znam da imamo skinove. Vidi ti ovo. Pregledima možemo kupovat. Vidi ovo, Bloodmaster. Možemo kupiti Supermana. Ajde, idemo njega uzet. Nice, ajde, 9. level. Da prođemo, ajde, barem 10 komada za ovaj video. Ok, znači ja bi trebao... Ajde, uzmet ćemo dash. Okej. I sad... nice. You naughty. Okej. Dobro je. Jesu ovo pokretne platforme? Jesu. Kamo tako daleko? Samo polako i smireno. Sad idemo tu. Oh my god, ovo je pakao. Oh my god. Ne. Uspio sam. Nemoj mi davat srčani. Šta je ovo? Stari moj, šta ja moram? Skočiti ne mogu na ovo. Jel moram past dolje? Stari moj. Dobro je. Ne, završi. Nebitno, fučkaj krunu, idemo dalje. Ok, 10. level, 3 gumba i ovo će vjerojatno biti posljednji za ovaj video. Ok, krunu je bilo vrlo lagano uzeti, tako da evo, imamo ove lasere, dobro, ok, to smo lagano prošli, aha, sad opet moram, dobro. Not a big problem, ok, riješeno, samo treba strpljenja. Ok, evo nas, stavimo kuticu na buton. Jel mogu ja sad se spustiti ovdje? Life hack. Nice, nisam morao sve okolo, nice. Vidimo šta ima dolje. Okej. Dobre. Uzmemo dash. I moramo se dashat tu, okej. Vjerojatno bi pao dolje u one šiljke, tako da... Valjda je dobro što sam ovo napravio. Da. Vidiš da su to šiljci. Okej, to stavljamo ovdje. Kako ću se ja vratit? Nikako. Ovako. Oh my god, sve ponovno. Pa jesi ti lud? Zašto nema nikakav checkpoint? Znaš šta, ajde, iskoristit ćemo sada ovu priliku da vidimo uopće level, da vidimo šta smo...
Htio sam reći da iskoristimo ovu priliku da vidimo kako level izgleda uopće i što još krije, što nismo vidjeli. Ok, ovo je easy. Opa, ok. Ovo je bilo easy. Već vidim speedrunnere na ovome. Ovo će riješiti za 10 sekundi, dok ja evo minutu i 20 već ovo rješavam. Aga, stavljeno i sad idemo tu dolje. Ok, i sad nam je ostalo još ovo gdje se nisam uspio dešat, ali sad ću uspjet. I ajde, to bi trebalo biti to. Ajde, please, nikakvih više zamki, molim te. Yes! Uspjeh otključan, 100k subscribera, let's go, idemo. Di je sad moj silver play button? Ne, fora, baš je fora ova igra. Skinovi su isto zakon, sve super. Tako da evo, malo smo zaigrali ovaj KOFS The Curse of Playing. Igra je zanimljiva, definitivno je rage materijal. Tako da ukoliko je vi želite probati, skinite ju, bit će vam link dolje u opisu. Kao što rekao, dostupna je i za Android i za iOS, tako da ju možete skinuti i igrati. Tako da evo, hvala puno na gledanju, nadam se da vam se svidio video. Ukoliko je, znate što treba, bacite like, subscribe, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!